Ngat ka Portugal haka grup K haringkat ka Colombia. Ka Argentina haka grup J haringkat ka Algeria, Austria. Ngat ka Spain haka grup H haringkat ka Saudi Arabia. Ngat ka France haka grup I haringkat ka Senegal. Ngat ka Germany haka grup E ka Netherlands haka grup F. Kublaya pigi pologi parajor baro akibat sung tenar basngap ya video hakane ka channel te perlok mata hakane ka video tungane page ya ka jing pia ka FIFA hakikat artli group nagam ta ka World Cup arhajar arpo honreo haka ba ka opening game jongane ka FIFA World Cup arhajar arpo honreo kan sadai hapdeng ka Mexico Persia ka South Africa ki tim ki bangat haka group A ki day ka Mexico, South Korea, South Africa. Bat ka wepat ka bansarung lingbak ka playoff kala bandai ka Denmark, ka Czech Republic, Ireland, lane ka North Macedonia. Bat ka grup B hidon ka Canada, Switzerland, Qatar, bat ka wekan rung lingbak ka playoff kala bandai ka Italy, ka Wales, ka Northern Ireland, lane ka Bosnia. Kum talada ke Italy kan yuk bandrung sa World Cup arajar arpuhun riu kan sa siya kentup haka grup B. Haka grup C ka don ka Brazil, ka Morocco, ka Scotland, ka Haiti. Haka grup D ka don ka United States, ka Australia, Paraguay. Bat ka way ka tim kan rung lingba ka playoff kalaban day ka Turkey, Slovakia, Romania, lane Kosovo. Haka grup E ka don ka Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curacao. Haka grup F ka Netherlands, Japan, Tunisia. Bat ka way ka tim kan rung ng baka playoff kalaban day ka Ukraine, Poland, Sweden, lane Albania. Haka grup G ka don ka Belgium, Iran, Egypt, New Zealand. Haka grup H ka don ka Spain, ka Uruguay, ka Saudi Arabia, ka Gabat. Haka grup I ka don ka France, ka Senegal, ka Norway. Bat ka way ka tim kan rung ng baka playoff intercontinental playoff kalaban ka Iraq, Bolivia, lane ka Suriname. Haka grup J ka don ka Argentina, ka Austria, Algeria, bat ka Jordan. Haka grup K ka don ka Portugal, ka Colombia, ka Uzbekistan. Bat ka way ka tim kan rung lingba ka intercontinental playoff kalaban day ka Congo, Jamaica, lane ka New Caledonia. Haka grup L ka don ka England, Croatia, Panama, bat ka Ghana. Te gine gidei kat artligi grup haka baka FIFA kladeban pia neka mit ka santrik disembar arajar pusan. Ten nakam tajung ki wepat kubor ngin sepej haki wepat ki video kublesibon.